Dia jitong menar kerolep ikali jago narko badok Globe dalamin mentuisin Gai barang kerengan First Marshallese Full Gospel Sebarang kanyang punya kapo Yung dal yung lulur sakan Reverend Ismail Samuel and Ansela Samuel Pranot Reverend Sidari Pikasala and Susan Pikasala Sebarang kanyang punya kapo Indokain karo is New Life Full Gospel Church Minute Oklahoma Sebarang kanyang punya kapo Yung mental yung lawyer sakan Reverend Segi Labin and Rose Labin Sebarang kanyang punya kapo Intokolo, Iberdok Imperial New Creation Full Gospel Church, Springdale, Arkansas. Semarang kanyang punya kapo Humantel Ibloler Sakayawan, Vice President Reverend Amos Sawit and Wusmi Sawit. Intokolo, Iberpereng House of Restoration Full Gospel Church, Pine Club, Arkansas. Siapa yang ada punya kapo? Humantel Ibloler Sakayawan, Reverend Justin Ladrik and Patricia Ladrik. Intokolo, Iberpereng First Marshallese Full Gospel Church, Pittsburgh, Kansas. Siapa yang ada punya kapo? Human Lolor Sakayawan, Reverend Kato and Charlene Onion. Ilan untuk Everbereng Tulsa, Oklahoma Full Gospel Church. Siapa yang ada punya kapo? Humantel Ibloler Sakayawan, Errol and Lucian Tiprum.
Ilaluntok, Everbank, Bereville, Full Gospel Church. Siapa orang jalok bujin kabobo. Yumental Iblolor Sagan, Pastor Matthew and Sanctification. Ibereng jidem jangan berkobar tu. Yahweh, jibing Iowa. Siapa orang jalok bujin kabobo. Yumental Iblolor Sagan, Ragi Segai, Sheikh, and Lilian Sheikh. Siapa orang jalok bujin kabobo. Walang takot, Iberbereng, Miracle Full Gospel Church, Chen Arkansas. Siapa orang jalok bujin kabobo. Yumental Iblolor Sagan, Pastor Emery and Mabel Grieving. Walang takot, Iberbereng, Good Sabbath, Full Gospel Church, Bogandas, Arkansas. Siapa orang jalok bujin kabobo. Yumental Iblolor Sagan, Pastor Luke, Mike Bobo. Walang takot. Everton Ibereng, Christ Follower, Full Gospel Church, Springdale, Arkansas. Siapa orang jalok bujin kabobo. Yumental Iblolor Sagan, Pastor Larry and Joel Miller. Walang takot. Siapa orang karuan ini? Faith Victory Full Gospel Church, Springdale, Arkansas. Yumental Iblolor Sagan, Pastor Chenji and Wizzy Paro.
Lambagot, Everbereng, Denver, Colorado, Full Gospel Church, Seberang Lelo Pujin Kapobo. Yumuntal Imlolor Jangan, Pastor William and Rosebud Soil. Ilaluntok, Bibalik Tada, is hosting Jojo. Seberang Lelo Karwana, West Matthews, Full Gospel, Full Gospel Church. Yumuntal Imlolor Jangan, Leyam Karu. Iluar Chudagot Penron, Chenijidonganar Kanono Kalimur unpayable, imply anthem. Meron kecil lagi penaluk, pajen dekat tuan puj meron ni perio luar, cini jeda pajen kenono kalimuran payable, is parerengan payable, nan korok kujajaran anis, inas keman peralan ngane, imperam nganaya. Amin nan nyaldik ngailu purwa, pain sepenayo. Kenono kalimur anpelayan de Kristin, is parerengan pelayan de Kristin, imngan dulo mario, ewailengin king awanis penuat, rojim jadi go by penal every Kristin dor molilu purwer, imilo yawe. Ngejebaram Kaudi, Plago in America, National Anthem.
Iloar chuda gut penron. Sebarong perkarwan ini tu pelayaran Marshall. Iloar chuda gut penron. Ini katalang Reverend Kismelang Samuel. Puan wan malam katalang ini kencar. Mol. Morning na mota janaru malam cino cin cari ipendron. Imcin cari ipendron kia. An ko yani jala balap ceme mo jalang. Ilo jon cara kanran emone me bojo ceme nge weather. Akemit kamololo ken eltan beam ngan kem. Ilo am cep lagi cep cen kem ilo. Am kar podok kem. Cen tir ken kacu ipelagi ni sinanich. Elang rara dojen out of state. Kemi jelo eltan beam ngan erim ngan kem ilo am cep lagi cep cen kem. Am cep lagi cep cen kem ilo kejabar ko am. Emerap dada am yawi kem ilo waleng walal kinam. Kemi kamololo ciponi modajen kamman cabrehot kem kana nerai pendron ilo am. Ito ken chonot buru chonot lam nagim chonot tamak. Emelap dada chonot katabar. Ilam ko mato kilo ciponi. Manam kamani ini ni aurangan rumadi rendijum. Ijum caklat kohane kelisa kinam irri. Akemit kamololo. Emtukagi rain olep rorar ko mato rorar jak perainot ken utamai kenangan bich. Kemit kamololo ba modajen kamman cabrehot. Kemudian berkili kan utai jawab, Allah bewam im Kajur am, kewot ko jam hanich, kena ko alpha im ko omega. Kami kamu lulu ceponi, percona lengke jeraman hosting, church ini hosti, koi lain, yen ralinan rumader ni nijum, kami kamu lulu. Elalau jen menotem cich, komol kan baru meja murilokem. Emelap dada leto Kajur lo en bundum, bilam kemana ini ipamanich. Koen koeo mo dada
ilo minutom Jesus. Ilo etom Jesus erin ichar. Imba kumolo chenje mo ripendo ba. Amen. Elok ka po mga Jesus. Mol. Mol MC. Testing. Kung meron joyim jijat. Yor jadari kamulo lani jilo cipun raini laman ngabai amen. Parjuan yor jadari kamulo lani. Ani zaman. Yunodam jis. Ani jalawanam man. Jendela puyin kapu bungan ani. Amen. Jakar ko badok gipen ron. Puyin tok. Eche puyin kuala program ko arot. Elap tata. Puyin remaja kan nani. Impek kejaraman jen turun nani. Yor jadari tamak. Amen. Ingin muni nardok. Puyin par kakaya tak ron. Jala kacin ani jala bolak. Ilar meuri lo lalin. Nodar melalagay. Cij meuri lo lalo me. Ilang menu koripin. Elap tata kan kajang remader. Puyin menin karrelel. Akamolo nani boy embarongan trabiyot meuru kuar. Cina bali alo puyin kabuk. Iginan kali karot. Wani cervi inan remaderin ini cari injun cirik. Cina nuat cervi kuareng lo religin combine gin. Rena judok inuat cuan praise and worship. Boleh religin benina tok nano. Capan lelajen nani. Nodar melage. Yor tokojen boy nano ni bar walok ngan kejeng ilo. Agino dem ji rano dem ji. Boyen pagi murgage. Boleh ilan remaderin pun malot. Karage. Capan ko bar clear kagi cemere me lale kejeng ragi Reverend Kismelang Samuel. Pamalewan. Paranwat kile chairman reinareng ilo. Yolap cemeron. Ragi cigi 11. Keren ragi pen. Lala punya kabuk. Paranwat kile rem namo cawes. Keren ragi. Caman ko lala punya kabukan yer. Kau tejer. Ragi ujuan matair. Mecara wal yun. Telim lulur jawan. Reverend Kato anian. Karawi pen. Cepurung mo boy cemerong ko wadok pereng Reverend Cheston Ladrik. Kamulo na boy cemerong par ko way bedo cenai kemi jot iglesia gin matarek mengra tar cemerong ko wadok cenai kota grilo jar boy rojin cibangirum Kajur mengra cemerong ko wadok pereng ani jin ungurir peripir renjem mo jonolak arin perodum Kajur. Yor jadai kamulo na perjuangan. Amen. Clear gagi reina. Cema keren gagi rein me cemeron menjeni tamyang. Elabam yang gudit. Elabam kau dai komi meron patameng ilo sipunin rein. Paramajon kile ejenolangan awle peran ro tigan ro juta ligin ruman ro. Ale ruman cemeron lala puing kabubangan rutori yare. Kamolo liruj. Cemeron ngai juta gipendron ilar wan malagodum kabungan ani emerong icip celai aido ginani togum kabung imindabar emerong cimatan minut agano apa uninar chola mail gorolap pejen nabare kau teji kabungan yor jedare bajangin nabarane emerong ba amen yor jedare bajangin kerengan ani emerong ba amen ani je cedam rore kabungane ren kabungane ilo cedam milo mol mana mo kujo peri sebelum melakukan tahu yang ayo walau sebelum melakukan army uturum idongane kencun poroyo belak mebojak in kai bujo jari ilo cipun rain celala puyin kabu manani timewan reminder rain ilo yenin anointing of God kejaraman manani kabidewa manani ingin cai guji, kalau nggak jago kabideo, jaban kamane cerbalo anani. Cakaran yo dona murin Kristen, polen iya. Aku kalau nggak jago kabideo,
Echala tokojen. Ena echala ena lemuan. Elang aja ko cedap ko jar ilo mioram. Echala tokojen dengan cirik. Engin ini ayu kuj bajen wobarak ko cedap ko jaro. Engin kali moro anan dengan ke ilo rani lek da bajen bagai yum meurga ga chen padar ri pen cedap ko eno choin ani yo king kajidu agarm yo king kajidu yo cetanga ilo ani kene ga chono da ani chemen im nejin im cedap ko yer chen yala bujin ka pubungan ani ini katala ini ngan remande rain iler bewajak ilo jipon rain imi jogo beri emman chen kabungan ani ilo yinin nge ko jalalin ko badok ipen music department im choir chen kabungan ani jilo jipon rain ko bala ke pen music department im choir ijo ko beri chen na bare im chen karwani cedap ko jar Ising sagay ani se berjin ising sagay kabidewan ani perchonale ising sagay perchonale ani se berjin chen koda dai ni geri sa chen ali pedro koda pe mi jogo pen falo varai kusi chilo ko jar jar
pero dilo jual jadi bayangman. Macam wewe ini am ngana anich. Ado cici dok bayan buat lelak noru karangane. Wewe ini am ngane. Sebelum nakan tayo armi jarut turun right pa. Abi jo yang muda ujian peruang. Bilang toko kata Inggris. Kilege cuma nani je mecina wani mecina lain bilang. Ngapa jalan adi jojib ko lalu cendera kalau kenapa? Ayo jojib ngana.
talagang pain pagudis. Imay bojo chin ke junchis. Ang ebari do kanine bada. Melolong tako kari to kagi. Ujile malaki mani ruj. Chala gani ji. Karo ini nek chidap ko jajar idari to gumnabar. Kabi dewananis is perijin. Milalela kudis imay bojo. Kanage talagin pain pagudis. Amen. 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 Nabarewang miska nani jolet sa mga narmi jugturo. Nabarewang miska nani jolet sa mga narmi jugturo. Nani jolet. Hallelujah. Hallelujah. Kami
Manana Chipon and by amen. Amen. Pir, Evaranam Gun. Yarmana Bangane, Sinilangan Manchua, Yarado Chidumancho, Chidumanam, Several Kapani Rogila Chipon and Engage the bunny road and bed, Evaranam boy. Engage the bunny road and bed of Kajur. Angai Morgan, Kajur, 17. You engage the bunny road and bed, I am born. Engage the bunny road and bed, Evaranam boy. Engage the bunny road and bed of Kajur. Angai Morgan, Kajur, 17. You engage the bunny road and bed, I am born. Engage the bunny road and bed, Evaranam boy. Engage the bunny road and bed of Kajur. Angai Morgan, Kajur, 17. You engage the bunny road and bed, I am born. Engage the bunny road and bed, Evaranam boy. Engage the bunny road and bed of Kajur. Angai Morgan, Kajur, 17. You engage the bunny road, engage the bunny road. Engage the bunny road and bed, Evaranam boy. Engage the bunny road and bed of Kajur. Angai Morgan, Kajur, 17. You engage the bunny road. Amen. Hani jang man?
Perjuangan hani zaman, yeni odum çiz. Yorkilerin pelodum kanan nabarur anabarung keba amen. Perjuangan amen. Yakoi cahide amen. Cahide amen. Amen. Jangan kalian lah puji kamu paman cici. Oh, jangan kamu amen. Yakoi ngan kojalali, koma tu bukan kuai le sikumi ngan. Oh, Iman Ben, ia guzite badilo. Hega baginde, Ima ole pena. Besini badilo zetue, Ibiki senda ke tue, Iman Ben. Oh, Kuai adam kau jadi sikumi lagi. Oh, Iman Ben, ia guzite badilo. Hega baginde, oh, Ima ole pena. Oh, besini badilo zetue, Ibiki senda ke tue, Iman Ben. Oh, One more time, Iman Ben. oh, I Iman Ben, ia guzite badilo. Hega baginde, Ima ole pena. Besini badilo zetue, Ibiki senda ke tue, Iman Ben. Set up. Oh, set up. Oh, set up. Ebol, set up. Perjuangan set up dan kau beron. Oh, set up. Oh, ebol, set up. Oh, set up. Jadi beron ni pak. Kizek kita lah. Oh, kizek. Ebol, kizek. Haleluya, kizek. Perjuangan kizek. Oh, kizek. Oh, kizek. Oh, bol, kizek. Yo, sen kapu mo kuperlan. Hop. Perjuangan di Iman Ben. Oh, Iman Ben, ia guzite badilo. Hega baginde, oh, Ima ole pena. Besini badilo zetue, Ibiki senda ke tue, Iman Ben. Set up. Oh, I set up.
Go para gilan bin kaya na kapo mo. Amen. Amen. Yorjada perodum kenanda boranit. Amen. Yorjada bajangin piroje teng me or wer na ba amen. Amen. Igi nalo jara jara kage. Ye mo jara alin chojum kumado. Chaparo kapu piri pero. Kumado play music. Anam ko jogin kali. Lelak nabar menangis. When go back in see a blood, when you the dog, when you the dog, lang legi lo arosana, say the bozacha, ega magia, sab kanan bed, when I bed, when you the dog, when you the gay, when you the gam, say the bio, when go back in see a blood, when you the dog, when you Rosana, Lamle Gilo Rosana, said the Bojaxa, Egamabudia, Samkanan Ben, Mana bed, when you the gay, when you the dam, said the Bio, when go Ragger, when see a block, when you the dog, when you the dog, Lamle Gilo Rosana, Lamle Gilo Rosana. The Bozaxa, Egamabudia, Wana bed, when they heroes, what they when you the dog, Marshallese, thank you, another one, when you know what thank you, when you the Marshallese, English out, thank you, oh thank you, when you the Marshallese, Emman, thank you, heroes, thank you, when you the dog is around, but thank you, come with Pedro. When go back when see a block, when you the dog, when you the dog, Lamle Rosana, Legilo Rosana, say the Bozaxa, Egamabudia, Samkanan Ben, Mana even, say the Pedro Patenga heroes, thank you, when you the dog is around money, thank you. Never been couple of minutes. Amen. Okay, I like that. Ilani never. Chennai itu dengan chicken kajaram mandral. Ilo cipung rani. Cepat kau balik apa bikin couple of minutes. Sure, man, I'm one year old,
Jojim Chijat, Kamola Lanich, Portunalan, Ilochi Pona Rain. Kiajani Tongan Olivan, Medina Gujuar, Jolaka Peringa, Japan Kuala, Ilochuna again. Agor, your Chidora language, American Kodak Pain, Ilochuan Kakale. Man, go by Pimyang, Kajodam Jora, I would him, and enjoy the Malay, Tao, Kojaguji. Kamulo nani juga jorong jaga arker, mengenai thousand, million rich kerengane, agai jorong jaga. Eman Allah aja ni, agai na jorong jaga tahu rich kerengane. Emni barang kaji deben Pastor Matthew, pikasale, pero manda kum, telugu jilo buni cargin ar, ilo cipung raini. Kumol dada ginger, kebi jenda baragum, kebi kamulo leuk, ani jelabalap cebe bijalang. Kumol kenianin emman aurak edoam karjaragagem yangin kemi kubado kipendron kamololog am emmagat ibulijum am kejaraman purwom lo alin kabum imalin dabar mol ganam itu kiman mejam kan oleh ayu jiginam menge kamarja balag lo juana inigen akemi nabaragum kemi kamololog emela punin am idongan kwe lo purwom kwe lo ayu jiwa Ngajarakan Kajur menin ayu jugor reberi lo buruan Kajur rumah derrain tigan rain keren tigan regagim keren regagim oleh podem jirar kubado ilo ergelak rain rainin kuewat kumelale ngajar bawan kejaraman erum cibanger kan oleh ayu jigin elab data unin jaro am elab data in kemi jar kan am cidu pejar bayan kubarakem enodam alikar ilo ciponin Walang cedaba menceper jalak to janam kubai pendro nem cerbala emengin uninam kubado kemi cer kenam Kajur im obaragan cetup kejar pokoknya obarak kami odam jej ilan rumin ilan jiji ngajar emba kombolot amen Cerbala lo bijin kapubuk amen Oi mau jana lelangan Junian ubijar matang bojak pai presidente ilani togum introduksi rukalgo perjuangan kau deh rugagi rain cemeral lab im keren rugagi rain pier im oleh rugagi rain merah kuwado komlukun
udah perainot. Komo memol kena ami cuda dengan remandarin. Kia boleh mau ina lelangan pai presiden ini katalangan arin retel ke jelo dulu yolap cerameno ngewar enanjen komo tada. Oi ngi maron kacil pen pai presiden bain malagum introduksi rualo kami gilo yenin. Orcedari mana na? Ingini pada yang mantatai. Emerong to, aka pada yang mani. Eje nani. Yala kapubuk. Cun. Yahoin rale boleh. Yorti ada rezeki joror, jangan ramai jangan nani ni roy ramai men. Men ni? Eno tu irik. Yorti ada rar poto kair paibol. Kamu lo lani jawai. Ini orang malu tu, kuala kadang-kadang rualo gin. Bewa jangan itu kum kuala kan kajen. Maka aja mereka balik lagi lang kabubungan Jesus. Lala kailang lang kabubungan ni Roji. Kamu kan awal. Kamu lo nani jangan juni yang man. Jadi kau batok. Ia mengajar lukun tamak ke. Ajari ren rar lukun. Lihat dia ni lo car, lo air kar. Kata air pelin. Cita lagum lala gini ni. Juni yang kejaran mana alat. Eno dan tiba-tiba lo yang angin yang mana benin mana na. Ngerocin jem jadi kau bayi pendron. Enwat wailetor. Ia kamu lo nani jadi cupong ni rainin. Ia jika kamu lo liroi bayi bayi lagi ciner cemen. Ciner, harga gini ya, mayo ini juga kum kualangan kerja yang ilo relevan raini. Ni orang cedera mana kan harga gini ciner ran bayi men. Cemara kau lelah kelang kapu bunga diroj. Ikan pau cir, kau jalan, lelah kau ni polen ion ya, lelah chicken kuat. Moga aja nan itu cejen, awalnya bercu tak im kau teji. Aku jalan ngai itu kan ian wana ni, jalan balak, cai hujan kau tu. Kauruk nane wana ni cemara ko chuda ki pendron ilo har peja kan karwai ni ragi neyam ini jido kum kwalangan kajang ilo relevant rainin yum ilo kle music department emarong ke ledo chuan ai ni gen imchen lela ke lang kapu bonga chije ngi ni pena ngan chilu chenaba chije yum yes yum elegin cheni lela ngan ragi neyam pen wan malo ko Pekerjaan ijen ngan hijau ini, ane jen teli, pekerjaan marong rong aja ke. Tuh aja ke, kalau malah kah ini kian, kamu lo lah ni cici tu kio pekerjaan rong aja ke. Nane yang mentah, tapi coba nane yang kajur, wuye yang tolong non me hijau yang mulal, jangan nane kajur. Jangan kau lelah kelang kapu bunga percicis. Haleluya, kau deh je, lelah kelang kapu bunga ni. Kalau malah kah ini kian anjo. Pajala raidin, ara mejarit pajang remanda raidin pajang hilangan jingin. Kamu nang gujwanan meurin. Akamu lo lani pajang jangan jitok jen. Jingin ko ratola pajang rong jage. Nani di roj. Yeme mejan ligudi lo puruan karai jaran. Pajang rong jage. Kalau malah kau ini kan kapo bonga Jesus. Haleluya. Echalak jingin rena ayo. Chuan, ro, chilu, Jesus. Yes. Parchon, chorro jilu. Jesus. Yes. Lela kapo banga Jesus. Karuai negi nane wananis. Ragi ne yang mon malakot komol. Cina lela lela kapo bo kau deje. Lela kai digian kapo banga ne. Haleluya komol. Amen. Komaron chojum Jesus. Amen. Aku relakan rumah derin kalau kair. Akiler Rome rien kiler ilo. Eliun relevan raini. Agina iwan malah kau dengan pakai awal. Kalau aku di pergi rain cema. Neju brother awalnya kargarin. Kau di awalnya rumah derin.
Romer marungin ko bay penron. Ijala kar pek chet mile ngan rorar gitu aja ni joko rotolak. Peren ko bado wijin ngan ar wujudok. Bayan kalwar kai wuyu jim nabar. Yo etalakun bayan pag nabar. Imude chen kich. Kile roman rain. Neju jani gili jayo. Romi yar gili kunjala karar chola kala biyen. Ilo char pe yeni nenjo nieneo. Cemarong ni dok im kile kajur im kajaraman yo anani jilo elgen rail ben rainin. Kile tigan poto ani gili jayo charbali per. Tigan edo im tedian tigan ro berijin. Kile kararo ralu kuni chuda giligen roman rain. Em periturin kajam nangan kaudej awal beragi rain air keren beragi rain tigan poda ni gili jakin ima awal nganair lelak pudin ka pudio emelu tata jen faithful coach pelsiat om luguni caraman im kayo caraman ilo elgan rain imalap tata ngai lugunin manana kena kai marungin chuda kem kalok eleng beragi rore na gari to kem kalok eno cedera kiro relukunin lukunin kayor ilo air kalok akamolo liroch kenege kala to anani pain marongin chuda kijin kamolo tigan potan iglesia ilo ami lukun chuda ke malben kararo e mobijaro an peman kabjare ilo air garito kem lukunin kaboj mangakin ngan armi rein rar ko bado ilo yenin ko muy pagero Pumkani jina mall, cheni jo embel tada ilo puro. Hallelujah. Ay juga borjonian yar jam magat. Ilo an ruman rein galukuner magarat project. Im kaboja ala magat di male. Utanga kaina project kaina reinin. Im cemarong kelela pujin kapo bok. Ngan kara reinam tigan reinin. Ruman rein ilo. Harwit kamolol gen morgi na. Rina kacidak eleng arugok kenegi jalake eleng rore jaji kajin majal imril pun pan melele tayo jipa aina yalakatan pa kajin peleke we aya kanan akan ni ke macam kacida pian ragi kato komol kana am ro jake kacida gina bukoni to kem uga ta ini ilo chuan nane me ajuri rain rat poto chuan mato me cemarungin perga ilo rainin imena kajaraman ke jilo arne ro jake haleluya emengin nane orar ralit pe ke joyeni dokom ro jake jiba kabit yo ananich im kum jalak celukunin ay wuji kabidin im char lo ilo relevan rainin lo argar tino ko badok im ko bay pendro ni lo nabar amen wanar charaman ilo argar ito nabar ilo telewan rumar rain im telewan chido ko jar ilo elgan relevan rain chen bay amen ako tago yar pa I want to try my best. Okay? Be patient. Children, right now, this evening we're gonna learn about the anointing of the Holy Spirit. That's the main focus tonight. Amen. Ina iba religi kada na iba kabite wanani. The anointing. Rokoren. Second Chronicles, chapter 1. Rongol chuan ngan rongol royon. 21 to 22. Emoi kayangan na chumor kanono penron. Pa kayangan melalatana chidok. Imlukun perberie. We're going to focus on these verses. That way we know what we're going to learn tonight. Em tenay ridi penron. Rongol chuan ngan rongol royo nilo rokoren chuan chapda. Second Chronicles,
Chuan chabada rungol chuan ngan runguro. Chapter 1, 21 to 22. Ako chamarong ko ng kumulaw kumin pa amen. You see it, you say amen. Chen kanonoy penron via. Peron meche ya. Payanik magi. Arka Kajur kap ilo Christ. Anik magi arka jana lokit. Yo ya ligadan kakalayor. Kechayan ima ledok chedap kwajar ilo purur. Enon minit kamol. Ken menodem yit ko emit an kabyo jingan kit. Hallelujah. Ken menodem yit ko emitan kabyo jingan kit. Hallelujah. Kumochi. Can I borrow English Bible? Japan pakai jilo cunia na itu. Ak mau tahu ini car. Let's pray. Iro jani cemalang komol. Ilo elgan rainin. Kamol elgan cunia na aur. Cunia no kemarung ni to kempak kejaraman. Yo jani ko ani cemalang. Cetap kejar iri longan perijin. Ilo am karito pakai milewa jute ai boyo. Im na barangane ko ani jengin katmene am pakai bide am. En perio miloam ko bato ku pendro na ni chebla ja ni jin gan chol langalang ay na mano en ay lugunin kajaram man puruem ken kajaram man wa chedop kajar yo en ay kobra kemiro chen chinon gariyanin kemi loba charam man wa re tod gar kajaram man lo am garu to kem kabungan yo chari lo yatam Jesus amen nej barbaka ta nej ba kabde yo anani. I'm going to say it again. Anointing of the Holy Spirit. It come with the question. Tain What's that mean? The anointing of God. In the Old Testament, God chosen people for His own purpose. As we gather here tonight, we are the chosen one from God. There's a time in our church. There's time people come to get blessing. That's the tool we need to understand to get the oil from God. The tool is for the make God get the glory in the house of God. One of them is this. As we have known others to come and accept to follow God. For us to know Him, so that the tools the way that the Holy Spirit work in it, so they can prepare, so they can use it for the temple of God. As you all know, all the pastors here, they're here for reason to preach the gospel,
Taldo galing armit. and witness to all people Kaboyer. and get them ready, Kabitier gan oil. anoint them with the oil. Nalelen. Kabit. Kinchitop koyarier. It's mean is to anoint them with the Holy Spirit. Jai wuji chitop koyarier army roanani. We need the Holy Spirit. Jaban kaman minodam jich. We're not going to do anything without the Holy Spirit Elangay jako kajorin. if the power is not in it. Ako minait po marong. You can, Elangay chitop koyarier na periomi. when the Holy Spirit come upon you, Ko minaja renan. you're going to be my witness Ilo Jerusalem. in Jerusalem, Alben Judea. all Judea, Samaria. Samaria, Iman alam and ko ratolog to the tata. ends of the earth. Kamolo liro. Jadetamak. Aning mali archurong Samuel. God himself told Samuel Pen kabit tebet. to anoint David Pen king ni Israel. as king of Israel. Wawin angar Samuel kabit tebet. The way Samuel was anointed David, Aludag wail yon. he poured out his oil. Wail in menin kakalan. The oil it's a testament, In menin kamol. it's a witness, Yo kaya mo kabit. so that we can understand it. It's already been blessed Im kaya nalaway. and separated, Im kaboy kit. prepared Ngan kwajar yara. for the Kwajar. Holy of Holiness. Armi nga chuan win. One person for one reason. Ela bi maurot. And it's very important Ngan charbal nga nani. to the service of God. Im wail in at tayo win chitop kwajar yara. And the oil was a testament for the Holy Spirit Yo anani. from God. Yang init tayo win kabit yo anani. Yang init tayo win kabit yo anani ngan kit. That's the type of the Holy Spirit from God. Impole chirong agaliji ayo ilog latayo kain karo. Paul wrote to Corinthians, Ilo latayo an kain karo. second letter to Corinthians, Imilok pro koren pemenai kabalangane. Pajan bari di pendron. Second Corinthians, Ecayon cepata cuan. chapter 1, Rongol cuan ngan rongol royon. Kejangan aja rit. 21. Man malah kau dilupuin. to 22. Pemerong kau bari di pendron. Let's all read together. Ece ya. Kononogia. And now it is God who made both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set his seal of ownership on us, and put his spirit in our heart as a deposit guaranteeing what is to come. Kamu loli roy. Payanin nagi kakajur. Kit. Enotan Paul paijin. Kakajur kit yung parenot komit kanano kan ruritin roy lokoren. God himself empowering us, you as a Christian and others. Amen. Yar kajanolak kit kamu loli roy. Pajanolak ilo archet roy imrek
Kai bo jo yani jilo ar meur ngani. We are so unique in God's image. He separates us from the world. So we can keep Him glorified. Ken ga marungin ledok chitop kwajar ilo purwer. So that He can keep His Holy Spirit in our heart. Yang in menin kamol ken menodem jej. That's the proof of everything. Emujan kebe ujingan kit. He already prepared for us. Paul nagay lukun kamlalegi. Paul Molin. himself described it, Ken molin. the truth. Pwilo Christ. So in Christ, Anig nagay arkadyan lokit. God separated us Im lugut in place kakalin yor. Kajur in yor. the signs and wonders Kanta. Ito to giluchuan kachita. Nganta. upon us for what? Kakaleo ken chitop kwajar. Sign of the Holy Spirit Yo ananit. from God, Kway mga. you and I, Im kajutam jiro. and everybody here Imo jair pekray pen air iro jim rilonor. who receive God as Lord and Savior. Chitop kwajar yo ananit. God, the Holy Spirit, Kakal ke chabreo diyan. renew us anytime. Menin kamolo ananit. Menin kamolo ananit ngan kit. And proof of that, Pwe mo jike no lokit. we already separated from the world. Im kokwajar kit. And knowing that us Ngan charbal for the work of God. inani jwot. Charbal ngan ani jwot. And Amen. God alone. Ani jar kabit tebet. God anointed David Ngan unin. for this purpose, Pwen chuan king. to be a king. Chuan king. Chakanu jichalay melele. A king, you understand, a king. Pwero yo anakanu yung lat anero. Authority is so big. Mukatara pwen. Kajbaro karami jiroan. First of all, to take care of his own people. Kani kajbaro jen. Kwele maro ay kuch. So they don't want hungry and thirst. Imelap dada pwe army ro ren poka ke kien ananit. And most of all, to make the people obey God. Teler lo pebe im kanan yoan anit nganir. Ay no chuan king. Lead them so they can obey God. Ilo yen ka kaya ni jar kabit tebet. When God appointed David E chuan king. is the Ngan chuan king, king. Kabit yoan anit. God anointed Arper yon king tebet. was upon David. Melele pwe anit jar kamarong e. Understand this, God appointed him Ken chuan marong e elukun lat. for the big authority, Im kajur. powerful. Im melele im chalalok jan. And he's just smart and wise. E bajit. Ito ko chuan kachida. Why? Anig magi.
God Himself Ar peripan David. was with David, Im sidbanani jar perion David. and the Spirit of God was upon David. Meninay kamol ngan kay rainin. And it's happened to us today. Wayangin wawen kabidewananich. That's how God appointed Echedap kwajarjar. through the Holy Spirit Yawani jar ludak tok yor. that God was pouring upon us. Im kamarong kay. Ngan kamarong kay. And make it happen on us Ngan pebeo im kanano anwot. for His own purpose and His purpose alone. Rumandre ro. Youth, GS, Nga kabidewanani je beripam. if the anointing of God is upon you, Kajar wale. use it. Im cham noje. Don't hide it. Chap chokake. Don't shy about it. We kajor ngal lomor. It's a powerful tool Ngal leg richara wi for rai. the salvation of all sinners. Amen. Nga kabidewanani. If the anointing of God, When ena chuma kit. if the anointing of God is with us, who can be against us? Im liare la kit. And throne us, When marong who will chuma kabidewan anit. against God? E chalak chuan. No one. Amen. Not even rich people. Kwajala nge majananit. Kajanolok. If you know God separated you, Im ko kwajarjar. anointed, Im ligut kabidiom. placed anointed upon you, Kabidina ena per. is anointed Ipang. upon you, Yalang tina lukunin. Kalimjek. Rebijim tuliyakare. if we really mean it, Kabidina na kakajor. and the anointed will empowering, Kamarong. make you, Im kwachamin chokare. and you will never sigh about it. Amen kay. Amen, okay? Yalang kabidina beripang. If the anointed is upon you, Emol tina ipai pen Paul. and I will say with Paul, Pwede marungan ka man. and I will do everything, anything, Minodam je kilo Christ. through Christ Jesus. Jesus. Jesus yo ay kakajorori. Who strengthened me. Rumandra ro. Youth, CAs, Roy mi kay oye ko baijin. everyone here Wrong again. gathered, listen. Lala kwar ka man kajak. Don't make fun. Im charawana kabdewana ni ngan kwe. Play with the anointing that God placed upon you. King cholar jab kaya. King Saul, he didn't care. Aryab kajbaro kabdewana ni jiloy. Not even care for the anointing that God placed upon him. Ar charwani. He lost it. Im jab kajbaro kay. Tayar walong ay chol. What happened to Saul? Ani jar chol kabdeo.
Another chuan king. God take the anointing from him as a king. Ar kajibyogo igi. Kajarada igi. He was abandoned him, Imejago charamane anit. and God took all the blessing Al ligdion. he was placed upon Saul. Jajala ba crownin king e jago. We know that the ground king was not with him. Another chuan king anijirial. He was one of the king of Israel. Hallelujah. Hallelujah. Alugunin charawane imjab kaurgi. He didn't care for it, and he didn't take care of it. Imjab pogage. Disobeying God. Tayo arwalong ang Saul. What happened to Saul Impujewan. Armiroan. and his descendant, his people, Anijar cholak kabideo. God take anointed Imar cholak jen an king. from Saul, and he's not king no more. Charamaneo anijar kabel bilyar ligdion. The blessing that God placed upon him, Crownin king e jago. the crown was not with him no more. Imara ko alam ng Samuel. He was begging Samuel, Cholak per. forgive me, When you dog come with me. im Samuel arba. And Samuel said, Imajan iro cholak yuk chenam king. God is the one take away the throne from you. Chuan menelugun kabro mo imaj. It's really sad Kaya kaya anit. because God Imajan adal yani. would not him no more. Anijar po kabideo an Saul. God took the anointed from Saul Im lelangan David. and placed upon David. Kanu jin kaj baro im lale. Take good care of it. Alukunin kabro mo yanit. Im kabro mo chedop kajarjar. You was make the Holy Spirit sad, and God Ngan kaj ruman ro. as we hear CAs and youth, Yan rabidwat kabidin. let's hold on to it, this anointing. Chabila ko jeni. Don't run away from it. Amen. Amen. Saul alukun promo. Saul was really Arilok sad. ceraman ko jeni. All his blessing, Alam menodim ji war ceraman kagi. everything he had Rar chago. was gone. Elukunin kabro mo imaj. It was so sad. Im kanan pangan ruman red bochen. Rabiwat. I will tell all of us here, especially Yar the daur CAs, ngananit. Kanu jun kaj baro kum lale. Kumar kabro mo janit. Im kabro mo chedop kajarjar. Yo ilokum. Kanu jun kaj baro ruman ro. CAs youth, Im rabiwat. Ceramanin. Ilan gar chedop kajarjar. Kaya raman kum.
Yala molin wait. Tiago yenuman me yananit. As we know this, Tiago yenuman me yananit. if we disappear from God's eyes, Ewe. Ijo kaberi. then Go go ilo hell. Agi go ilo hell. if Ano we're not yun? with God, we'll go to hell. If tiyo men tiyo ta chilungulion. Ephesians chapter 4. Ganaan ba kumun read pen ragin. Let's go to Ephesians chapter 4. Chilungulion. Verse 30. If tiyo men tiyo ta chilungulion ngayon mayami lo pa amen. Ewe kanono magipen ron me ya. Im komin tiap kabro mo chedap ko jar yaranani. We chedap kakalewan ani yomi. Oi menin kamol we ani jenat kanam ko kom ngan rano ena jitok. Hallelujah. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Kapito anani jeri relak. An perion kachoyo armiro anani. God, the anointed, is already upon us. Nganar ella lojen kajuran marok. As we go past darkness, Ime kajur ngan romel lalin marok. it can put light in the whole world. Imtian kamolo liroy ken kabit. Let's all give God thanks for the Ani lokit. anointing upon us. Winioin For this purpose only, ngan rome alebel lalin. to give light to the world Im ngan kanam kuit kit. and set us free Ilorano iroy en achablag. when the day God will return. Amen. Amen. Talabar kamolo liroy. Ken gay emarumin par kali karangan kit. We thank God because God shows pictures so we can see the light in Him. Set us free. Chentiliek romandero. Winin arai wuji chedup ko jar. Let's honest here. We really need the Holy Spirit. Pen kali karka ngan kit. Elukunin kabin kit. Ilo admorangan. The Holy Spirit will keep us firm so we can stand firm as we serve the Lord. Amen. Chen romagalak. Let all sign Ngan chuan laloy ko prakin charaw. in this world is full of sin. Kamra malak ko na ako. Bring light to the darkness. Ilo ar kamram kay nano anan.
so we can go forth for the word of God. Rumandre ro lalo kwar kaman kayak CA and youth, don't play around. Cherawana kabdoana ningan koy. Play with the anointing that God placed upon you. And I kalim jo meuri na Saul. Arjob kaya. As we look at Saul, that's a good example. You don't care. Arjob yoga kaya. He disobeyed God. Yang in meneo. Chekanahan par kagi mimikit. Echab rumandre rainwat. That's why I'm here to remind us tonight. Kamera malako na ako. Ken kwat peleo. Be the light in the darkness with the word of God. Ken lelo puyin kap. Let's give a shout to the Lord. Yarwa iban pagchun yena to kay jalake. Like I say, I won't take much longer. Ak nani ej mo leongan kay. I just want to say the word of God is meaningful for us. Chenchar. Let's all pray. Iroyani chemalam Mole. komol. Albam kamolo le ulo. Hallelujah. Raileban rainin enot chen kay chipong mandangan awain. More Jesus. Kay Maria buido ken ka kemin po bay penronot. Ak kay Marito ba kemin ay wuji. Chedop kwajar yo kunay rebi nani nilo puruan. Amun nani lam nganem. Image maram ngani alkoa. El lablogan peri penro the rain. And midway rumandre rain. Dialog lam na koraman. Eno dienin echuani and I bo yujilo am kobay penron. El lablogam ligat kanani nilo pruer. Ngan kaman yen kayon relukuni na aurak. Ngan kukubay rumandre. Ngan am idog paran marungun ipendron chapken manana. Ko air mage idog paran pigoteyok. Imebageyok. Im pigot charaman. Yokoy kalimurage. Ako na pag marong. Yomi ya chedok ko jar idog yomi. Im pumna jar ganan. All men in Jiro chabro chicken. Chakaron ya yo even. Im put lam na way put jam marong dribuki. A Kajurin and I pagalok pukon marong tabar. Rain mer chabawe. Im mor ngan kanan ko ayo. Ijo konarin ilar taraga ko tele. Archuanalen kumolgan ragi rain. Jeme mo jilo igli jakin. Rain ragi rain rechuda giligir. Sibanger lo chabre toawin. Em kamolele wen labalak. Am kaman bakamin ko bay pendron. Ainudin. Ilo alben tubad min gain. Ko merre ko bay kami pendron. Komolgan cermininan Kajur otwar. Ilan kuko bay melangien. Igli jagin renay bar ko bay pendron. Ngane chawini not. Kanga kami jay wit kami labalak merregalak. Ilan nor kenan koam. Lewat tim kajaram man rudar reinan. Rudar reinan kare. Rudar reinan rumarir. Kami kamololo kenyenin. Elak tata nana kemarong aja. Penligut kabdi nion. Em pancap pagajan kami.
ilo na cemen nejin im cedap pajar-jar. Komolot cincimor ipendro ni pa amen. Amen. Music na iwan malakot eworjuan karangan programin agian kabunginan na ipagatok cang lawan iyan nimnani na pengen rain. Kelelak pijin kapu komol. Jen kapo mo kay Rod. Jen balelo kapo mo nga ni Rod. Mukta jenana katalangan regagi jemer jene gereja ini buat pokok jarin kerja melagau. Ici je akalim jagan regagi engineer kanono. Romenegui lamlakagi an kanono kagi. Mukta jenan kerja melagan kanono ya. Tilijek jan romagalak. Agar rong jagan pelaginan kanono. Araba lang cipok kabitan hari, ia benar terjek, ia benar romagalak. Jaya uji kabitan hari. Jadi remaja dari jaya uji kabitan hari. Regagi tigan keren tigan oleh armit. Rorej orang hari, rejaya uji kabiteo. Ngejalak kabit, jokoran wan koi. Jokoran jadi ia nam taydal iluan yang leja koi jokoran. Dan merin jaya uji kapitan hari. Cenju lagi penron jelingan man. Inai kaji teben music department. Inai kaji teben oleh berumandar berenjoy jempuan mandak. Oleh berorar kubatok. Kejuj kubarak jen man. Ela balajan program agar pokok pojak kagengan elegin cerbi jelo jauh ini. Jaya uji kapitan hari. Ngai jeparai uji kapiteo. Ejala juan haram je orang hari je cepai uji kapiteo. Oleh berjaya uji kabiteo. Kejoy kuba dongan jin man ini katalangan regagi jemer boleh tokong pokok jin. Mon balakot. Jen kuba rado jagen man. Jaya uji kabiteo. Kuba rado jin man oleh berumader. Jen bijak. Koi junior mereka unen arja pek kabiteo. Bijak. Mengaji pek kabiteo. Jaban bijak. Jene jebala koi jantan rome armi jero. Wadam je jago je toko jade. Rabele nambot kumarang itu pokok jin. Yang bermalu, jauh itu. Kemudian, jauh mantap. Isu itu jenal kamu. Jelas kerja juga juga. Dengan jualan, kalau orang yang kita ada.